Poštovane kolegice i kolege, želim vam dobar dan. Imamo danas izuzetnu priliku našeg dragog gosta, njegovu delegaciju, njegovu ekscelenciju, gospodina Wolfganga Maasa, ambasadora Njemačke Republike u Srbiji. On će danas da se obrati i da održi određeno predavanje. O strukturi predavanja će reći profesor Voja Marjanović. Svi smo veoma zainteresovani da čujemo iz govora uvažene ekscelencije kako to da kada svi imaju problema u poslovanju, njemačka privreda i dalje napreduje, dokazuje da je vodeća u svijetu po kvalitetu, po strukturi, ima puno kvalitetnih grana koje pokazuju izuzetne rezultate i rezultati njemačke privrede su pravi putokaz i za našu privredu. Nama je Njemačka najbitniji ekonomski partner budućnosti zbog svoga položaja i zbog svoje ekonomske snage i kvalitete rada. Duga tradicija poslovne saradnje, dobrih odnosa, nadam se da se nastaviti i ja bih zamolio Voju da vas upozna sa strukturom predavanja, potom zamolio njegovu ekscelenciju da vam se obrati i da svoju diskusiju. Evo, zahvaljujem gospodinu rektoru. Znači, kao što i sam rektor kaže, danas je velika čast da na našem univerzitetu možemo da pozdravimo gospodina Maasa, ambasadora Savezne Republike Njemačke, našeg najznačajnijeg partnera u privredi, nadam se skorije, razgovarali smo oko nekih mogućih projekata u obrazovanju i budućnosti, nadam se da će do toga isto i doći. Pored mene je ovdje isti gospodin Štaker iz DAD-a, iz Njemačke službe za razvojnu studenta, tako da će moći da odgovori, nadam se, na pitanja koje se tiču samog obrazovanja. Struktura samog predavanja gospodina Maasa će biti sljedeća. On će držati predavanje otprilike 15-20 minuta, ne više, na temu politička i ekonomska transformacija nakon pada Berlinskog zida, nakon završetka konflikta istoka i zapada, i nakon toga ćete moći da postavljate nekih dobrih 45-50 minuta pitanja. Znači, pitanja ćete moći da postavljate na engleskom ili njemačkom jeziku. Gospodin ambasador će govoriti na engleskom, neće biti simultanog prevoda i sva pitanja, znači, možete postaviti na engleskom ili njemačkom jeziku. Ker možete ne misliti da smo ovdje. First of all, I would like to say a word of thanks to Dr. Marjanović for the preparation of this conference. I would like to say dobar dan to all of you, but that already completes the Serbian part of my presentation, because in all these years I still haven't managed to learn Serbian. I also would like to use the opportunity to wish you all a Happy New Year. Healthy one, but given your tender age, I think for you perhaps it's more important to have a successful one. And I'm very pleased to see here Dr. Stöckl, who perhaps is even more important as far as the academic cooperation is concerned for you than I am, because he is the guy who is able to organize exchanges, cooperation for you with German homologs, and we just had a brief conversation, and there were quite a number of very interesting issues where the university has an eye on, and where I think the German Academic Exchange Service can be of help. I would like to thank you very much for the invitation, and I very much appreciate that we have such a turnout, and I'm afraid I will be a little bit longer than Dr. Marjanović had announced, and I'm awfully sorry that probably I will be the only thing between you and the celebration of the Serbian New Year's Eve.
I'm looking forward to share with you some